Итак, мы приглашаем на сцену Андрея Рошу и Эдуарда Митрофан. Встречайте! Добрый вечер еще раз. Не ожидали второго раза, да? Сейчас мне бы хотелось вам представить замечательного человека, хорошего друга, который недавно вошел в книгу рекордов Гиннесса, так как он пробежал 7 марафонов, 7 ультрамарафонов на 7 континентах за 1,5 года. Его история тем интересней, потому что он является абсолютно простым человеком, работающий в кадровом отделе межнациональной компании. У него семья, 2 детей. И начинало это 2 года назад. Дамы и господа, встречайте Андрея Рошу! Спасибо, Эдуард. Mulțumesc, Eduard. Добрый вечер. Is corect? Bună seara. Așa. У нас обратный перевод. În ciuda eforturilor mele de a învăța limba rusă în ultimele 3-4 săptămâni, am folosit chiar și Neurobright. Помимо того, что я употреблял уже последние 4 недели нейробрайт, я так еще и не успел выучить русский язык, поэтому извиняюсь. Așa că o să apelez la Eduard pentru traducere. Так что я попрошу Эдуарда, чтобы он мне помог в переводе. În regulă. Voiam în primul rând să spun că sunt foarte fericit și onorat să fiu în această zi aici, alături de oameni atât de frumoși, de energici. Я очень счастлив, что сегодня здесь, между такими замечательными, счастливыми людьми, atât de pasionați de a trăi sănătos și interesați de cei din jurul lor. которые постоянно думают, как жить здорово и продвигать это между другими. Am început să alerg în urmă cu 2 ani dintr-un motiv foarte simplu. Mi-am dorit foarte mult să inspir pe cei 2 copii ai mei, să fiu un model pentru ei. Как это у меня все начиналось? В принципе, 2 года назад, до этих пор я вообще не занимался спортом, я хотел просто подать пример своим детям. Pentru că ca părinte nu poți să stai pe canapea în fiecare seară mâncând mâncare fast food și să ai pretenția de la ei să facă multă mișcare și să mănânce doar salate. Так как примерный родитель, я никак не могу подать пример своим детям, ведя сидячую жизнь между телевизором, с пивом и фастфудом в руках. Așa că în ianuarie 2010 am hotărât să ies pur și simplu și să alerg. Numai că exista o problemă. Nu mai alergasem niciodată mai mult de 200-300 de metri decât după autobuz. Поэтому я решил в январе 2010 года просто выйти и начинать бегать. Но проблема у меня состояла в другом. Я до этого не bегал, так что кроме за автобусом. Aveam 10 kg în plus și când încercam să alerg, mă dureau toate organele interne, genunchi, articulațiile și alte zone de care nici nu știam că există. И после 200-300 метров пробега у меня начинали болеть суставы, мускулы, внутренние органы. Da. Din fericire, destinul a făcut să-l întâlnesc pe Eduard, care m-a introdus unui program de dezintoxicare, apoi unui program de nutriție adecvat. К счастью, судьба распорядилась так, чтобы я встретил Эдуарда, который мне посоветовал программу для очищения организма и после этого научить, как правильно питаться. Și 3 luni mai târziu reușeam să termin primul maraton din viața mea, cel de la Polul Nord, în baza rusească Camp Barneo, la o temperatură de minus 40 de grade Celsius.
результаты появились сразу. Через 3 месяца у меня был первый марафон, и не просто марафон, а первый марафон на Северном полюсе, на русской базе Борнео. Așa. При температуре минус 40 градусов. Și, da, pentru a mă asigura că nu revin la scaunul meu electric, la canapeaua cu care eram obișnuit în lunile anterioare, Чтобы удостовериться, что я не вернусь к своему электрическому стулу, то есть своей сидячей жизни перед телевизором, am hotărât să mă înscriu la cât mai multe competiții pe termen cât mai lung. M-am înscris la vreo, nu știu, 13-14 competiții în următoarele 14 luni, la vremea respectivă. Și am ales... я решил записаться на самые трудные соревнования и успел записаться на год вперед на 13-14. Așa, și am ales cele mai extreme condiții, de exemplu maratonul și ultramaratonul din Antarctica, И выбрал самые экстремальные, например, ультрамарафон в Антарктике, maraton în Sahara, Himalaya și așa mai departe. Сахара, Гималаи. Și am vrut să mă asigur că voi fi suficient de motivat ca în fiecare dimineață la ora 5, indiferent de locul în care mă aflu, de vreme, de starea mea fizică, voi ieși și voi alerga măcar o oră. Și chiar, dau să spun după aceea. Я хотел себя мотивировать, поэтому поставил себе задачу, чтобы я вне зависимости от температуры, времени выходил бегать каждое утро. Și, de exemplu, astăzi dimineață l-am corupt și pe Eduard și am făcut o alergare în Filiovski Park. Поэтому сегодня не составило исключением, и я попросил Эдуарда, чтобы он побегал со мной, и мы бежали в Филевском парке. Și, da. Ca o paranteză, cred că este o soluție foarte bună când vizitați un oraș, să luați o pereche de Adidas și aveți timp să vedeți tot orașul. Хорошим решением, в принципе, является при визите какого-то города взять кроссовки и побегать по городу. Așa. Ce a urmat? Deci, de la omul care a alergat 200-300 de metri în ianuarie 2010, am încercat să depășesc limitele. Eram curios să văd cât de mult poate alerga un om, cât putem alerga noi oamenii. Что было после? В принципе, я не хотел ставить какие-то ограничения, поэтому каждый раз я увеличивал дистанции. Și maximum pe care l-am atins recent a fost de 177 de kilometri în 24 de ore, aproximativ. Максимум, что составило, это было в прошлом году. Я пробежал за 24 часа 177 километров. Dacă Moscova ar fi fost un pic mai aproape, aș fi plecat săptămâna trecută în alergare. Если бы Москва была немного ближе, я попробовал бы добежать. Cu 4 pastile de diosin și 10 de microhidrină, cred că rezolvăm. 4 диазина, микрогидринчик. Așa. Am remarcat că atunci când depășim barierele fizice, automat le depășim și pe cele mentale și simțim că putem realiza orice. Я заметил, что переходя физические барьеры, после этого ты готов переходить и психологические. Поэтому мы готовы, в принципе, делать это без каких-либо преград. Personal am devenit mult mai organizat, mult mai productiv la serviciu și mult mai conștient de ce se întâmplă în viața mea și cel mai important, copiii vor să facă mișcare, să alerge alături de tatăl lor și de mama lor, că am corupt-o și pe ea. Вы знаете, моя личная жизнь изменилась. Я стал более организованным, более производительным на работе, но самое главное, мои дети хотели бегать со мной. Iubesc Coral Club. Я люблю Coral Club. Я люблю Coral Club? Yes. Ok. Я люблю Coral Club.
Pentru că, spre deosebire de alte firme, alți producători care spun noi avem cele mai bune produse din lume, pastila numărul 1, pe care o iei și îți crește părul atât în 2 zile sau faci mușchi ca Rambo. Потому что по сравнению с другими компаниями, которые продвигают свой продукт, например, купил капсулу, ты принял 4-5 дней, у тебя сразу начинают расти афроволосы, ты становишься более сильным, как Рэмбо. Ili Eduard. Coral Club s-a prezentat, m-a abordat cu un concept de viață, pur și simplu, care se întinde pe săptămâni, luni, ani și întreaga viață. Coral Club подарил мне стратегию, которая распределена на недели, месяцы, года, жизнь. Eu sunt un om al dovezilor, nu-mi plac vorbele și în ultimii ani am făcut constant analize medicale, teste de efort, prin care să văd cum evoluează sănătatea mea. Я, в принципе, человек фактов, а не слов. Поэтому постоянно, каждые 6 месяцев я провожу медицинские анализы и тесты на напряжение, Și на физическую нагрузку. în ciuda celor aproape 8500 de kilometri alergați în total în ultimii 2 ani, am avut 0 accidentări. Несмотря на то, что я пробежал за 2 года около 8500 километров, у меня было 0 травм и моментальное восстановление. Iar doctorii mi-au spus că am vârsta metabolică și biologică de 20 de ani. А врачи мне передали, что у меня с биологической точки зрения у меня возраст 20 лет, а не 36. Deci, concluzia este că suplimentele Coral Club funcționează foarte bine. Вывод. Для меня, в принципе, продукты Coral Club работают. Dacă sunteți curios să aflați ce am consumat în acești 2 ani, mi-ar fi mai simplu să vă spun ce nu am consumat, iar unul dintre produse cu siguranță este crema aceea, dar de-abia aștept să o încerc. Если вы хотите узнать список продуктов, которые я употреблял, мне, в принципе, будет намного проще сказать вам, что я не употреблял, учитывая и этот крем, который сегодня продвигали. Așa. Am să termin această întâlnire cu o idee și anume, fiecare dintre noi are un vis și atunci când începem să lucrăm activ la acest vis, tot universul complotează pentru a ne ajuta. Iar în cazul meu, Coral Club a fost și este în continuare o parte a acestui vis. Хочу закончить тем, что у каждого, это точно, есть свои мечты. Если мы стремимся к этим мечтам, то и Вселенная нам помогает их реализовать. Для меня Coral Club является частью моей личной Вселенной. Vă doresc la final o viață frumoasă, să fiți fericiți, sănătoși și frumoși în continuare. Я желаю вам в дальнейшем красивой, здоровой жизни. Să vă realizați visele și să-i ajutați și pe ceilalți să realizeze, așa cum a făcut și Eduard pentru mine. Реализуйте свои мечты и помогайте другим реализовать их, так же, как Эдуард помог мне. Spasiva, я люблю Coral Club, da? Спасибо! Андрей Рошу! Дайте Андрею еще энергии, и он пробежит еще больше. Аплодируем.